Welcome to the Mshwapanisi show. Show yankulu. Let's talk about it. Okay, first things first. Start basic acknowledge sikwanyana sicela ngikuxolisa. Ngiyabona ukuthi it's beautiful. Ngiyabona ukuthi sibahle. We look amazing. So, kukile kwavela ukuthi uMshwapanisi show we against makeup, more especially bosses. So, yeah, we was on the wrong. But no, I got cool. Phela besiagainst when the smart phone. Exactly. Ngibona ngijob besachaza futhi besachaza besentanado bezona. Besachaza ukuthi hayi kuthini. Asifuna ukwendela nangabe utendela ukuthi wendela ama looking good lawo yabo. Lapho sharp lapha. Hayi spy lapha. Mara nangabe wena wendela impress somebody then but now ufuna nemshapanisi. So now kumele ulafana nemshapanisi. Uthi nzana intokozo mabaso. Nontokozo. Uyabona. Takwena ubeka sawa. Noma uyibaby shower, noma uyini wena la khona khona. Shado. Bana ngekuhlungu ukuthi ithumbo kateni emakhalavasi ngibala. Kanti phela gogo amiyathiya kusinakaya kwemitha Jesu yabo wafike a beautiful. Yafika wonderful. But angicabanga ukuthi angala sebambitile. Hayi. Noma esaphi uthi tutawubhutsaka utshelile. Ngibutile vekho kwamela ngichazela. Sase acknowledge ke nyala. Samba nemculo omkhulu la, umcucutelwa la ndzaweni yangakithi. And awumuntu yalosishanga ezintshelo sesibakuwo. Esiviye sesenasongela. Manje umcucuteli wala ndzaweni yangakithi. Kumathaphi emathange nasinesaphi. Namhlanje itobe etekto sicucutela ukuthi siphathe kahle singatholi ifoto eliqansi kulomnyaka lo. Last episode yethu besikhuluma ngani mental health yabo because siyakhana as much as we are entertaining we are educational edutainment yabo so namhla sakhana kuphi ifoto eliqansi yabo ufikeleke umumfu ngoba siyathi nesex nayithanza phana nevele ngokuthiwa bogqumsuku yes bogqumsuku bocifili kumcu. So yeah, ukhona namhla uToba basichazela hlupha ngalo sasikho live sitawuba nayo imibuto esitambuta yona so that nani ndawo khona ukuthi just in case khona umbuto lobonawo yabo maybe mina ngidawuba smart enough ukuthi ngicabanga ukuthi ngicabanga ini bese sengicabangela kwalokucabanga lokuthi ngimbuto lo mcabango. Yes yeah ngimbuto uqoqotele. So yeah, let's talk about it. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yeah, so start to utichazi ngesikole ukufetha thina bavedelela ukuthi umfati ngicala ukuthi lokuvela ushadile shadikazi ngambona mhlekazi nontokozo umuntu wabamhle but besingashelo lokuthi bese seniyamsoma batwe bandla. Sanibonani babukele emakhaya Dumsile Masuku lo me embi kwenu ngelo sashadile ke. Yes. Imali Dlamini. Yes. Ngumcucuteli. Kunengile benganifundzisa bona kodwa namhla ngicela unifundzisa ngema STIs. Ifoto eliqansi. Esithi ngembathi sibita ngokuthi ngema family issues. Ifoto eliqansi. Uyabona sinona futhi amlendlela esibathana ngayo. Sikhule bekuma VNs. Yebo. Vulnerable diseases. Yabo ngasema STI. Sema STI angasijaka futhi lapho sanhlula sathi STDs. Sexual transmitted diseases.
hayi bathi na diseases uyalimita asibake infections sasinyalo sona siyaphila konke sibukhazini fike la nje udlula kithi solo sije sibathana sikhulile kungenzeka nje ube sengimake edlamini ukhazi ukuthi ngeminyaka mina njengoba bachaza babukele emakhaya cishe bachaza kahle yes bachaza kahle njengoba netimo dishinja kulala besingasiyo imvu lebekade icalwa nabamfana kodwa niyabona abamfana sebaqala balala lekubita ukuthi sinifundzise nabo bamfana sibafundzise batovikeleka akusiko ukuthi nathi sinelwadi lolunganani kodwa njeke kuningi lesinganisitaki lokho lokuncane ngoba kusetshenziswa isibane sakho sibeke etafuleni ingakhona bayasaba ngesibhedlela awusho ukuthi athi imphepho idrop bayasaba lento leyo bathi kukhulu mfoza msomani ubabuke kahle besabe emalayini hey konke nje upontalela bafika esibhedlela bathi khumula sibone siyabuka labo sisi bathi usabana lokuthi losisi msikati ingako konke lo windows sekufuna umkhumulele unalo munye lapha lomile uthi lona khumula ngibone beka la tafuleni bathi yathi mani wakweva nale bathi PTSD ningibangela i-post traumatic stress disorder man uyastemela ngile ngafika phela nenaphosa wami usisamuhle yabona ke usisi lona ke vethi imbode emshapha uyabona sefike esigabeni sethatha ngikhumula eish uyabona kanti phela sengangilobone kungilobola lo mzukwayo soyamkhumulela vele but lento aseni vele nibuke kanjani le lokwesaba kuba indalo lokwesaba kodwa kulisito egcineni kwako konke kulisito egcineni kwako konke yekela kusapha awusaka ungesabi kulisito egcineni kwako konke ngoba siphephisa impilo yakho sifise ukuthi uphile uvikeleke uhlale nje ungilohlantekile ngaze ngakhumbula ile clip of a secret ngaphuma ka semester 1 but yabona mara bakile basifundisa nenicule ekucutute njalo first episode ngabhethe in a way ngicutute but ke ngase nga drop out semester 1 so ngiyakhumbula basifundisa ngehygiene necleanliness ukuthi kunemehluko uyayibona imfole clean akusho ukuthi hygiene kunemehluko yabona uliqiniso lokho so hayi itopic yangalenye ilanga namhla sekuma STIs sesawukhuluma ngabo family planning sikhulume ngabo hygiene sikhulume ngayo yonke into yabona namhlanje first things first sila so now primary ngafundisa I think kumele ukuthi siwaliste lamana lawo lesiwakhumbula uyayibona ngikhumbula mina isiphilisi idume kakhulu futhi lamalanga chlamydia ngiyakhumbula angathi nalesizathu ukuthi kuthiwa yini because yabona nje kune gonorrhea kune chlamydia most of the time siyayisithi drop but in a way because nalama symptoms ayafanana but kona kuhlukile right yabo so thina siyazi bye drop labanye bathi ngishila ushisile ahlale futhi ungasikuyamchaza nalokuthi ushile so yes siyabala ke okay sesifole inyama phela ngingabhali ngethwana drop uzika khona ama drop kune gonorrhea kune syphilis kune HIV sipho secansi kune HIV okay uyabona bese kuba ne genital warts genital warts zinsumbe tangembili batazibetela tithombe la ikona bese kubita ukuthi kuyi cornflower emaswadingisi manini i-cauliflower for example ngile ngafunza nani ngathi bathi ngadropa nga semester 1 but ungewa ngiyawathi i-cauliflower nafunza amabole ejwabu kuba nalembole engathi i-mushroom lapho ejwabu mangaphosisi andizange ngima kuyiqiniso there is why bathi soka ube lisoka njengemshwana nathi ngena nje kakhulu kule cauliflower uyatenwaya sengibekise ngasisi uyatenwaya kuyavuvuka kuyakumba ngisayibole i-cauliflower nawe ilimile yes ngiyabona bekiswa ngayo vele kwakha le cauliflower lo muntu uwangele vege kuvele nje kuyaguquka lapha kusisi
Kuyakheka Veta tit cauliflower. from Le namuhla ke titfombe tami tincane lenginato babukeli. Ngingaxolisa nje kancane. Ndawudinda kakhulu kusefilisi. Bese kubita ukuthi ngumdlavuza wesibeletho. Kulo mdlavuza wesibeletho futhi wami noma ungayaphi lamala. Uyesibhedlela? Eksene nako babafundisa bese bathandaza. Ukhulunywa ngawo toti. Hayi bazami shothi kuze kwaba nekunegomisa nje bamfana bajoviswa ngalomdlavuza. Kuzanywa ukuthi kwanyalo siye netitolo uyabona sesaba netitolo phela la yabo sitawubuya sitoqhubeka kahle nenkulumo yethu Ungasuka. mangabe nawo ufuna baku make up njengemshwaphanisi shwaphanisi uthinza nontokozo bani nontokozo mabaso Ya muye ke sesinontokozo ke lana ubhizi ngami uyamshwaphanisa niyabo yashwaphana nontokozo ke usilwane ngolo kusakagcina le make up yonke lento yayenda uyevake wena ama nails wena yani make up for my baby shower wena ama waxing manicure pedicure imishado uyabona mosi ngicela nemsimba uyakwenda konke everything nabi praise team nkosi yami ngifuna kuba bahle good friday niyamthinza everything uyafika lapho khona la umtshela khona ukuthi khona kuthi nibangakhi noma ngabe uhudu so uyafika ke Demakadavas yawena awena bakade well apparently Demakadavas abawendi but ke konke lokunye lenkupalile bayakwenda yeah so nale nombolo shale nombolo le nontokozo mabaso nawo bataku make up shwaphanise njengemshwaphanisi I can't man. Welcome back sesibuyile hopefully enjoy the titolo tethu solo sinaye lamasuku la STI umsile ya usichazela kabantu umduduteli wankulu yabo noma STIs yabo besikhuluma ngecervical yabo ibangwa yini isifilisi ubeka silalele noma balalele isifilisi isifilisi ngumdlavuza wesibeletho babukeli akuqali nje kube silonza lesibonakalako losovele songalala phasi nje ugule kube serious kuqale kube khona lokuphumako kuhambe tigaba kuphume incanya kunokuna kakhulu lesikhathi imantana nje la kubosisi anganuki nje nakakhulu lamanye ayashiyashiyana lokunye kwanze ukuthi ataba mthuba ataba hloshanyanyana sawo yabo into na i-transparent but kuneliphunga kancane kulomunye lingaba kakhudlwana but kuyahamba ihamba itigaba letintsathu angacala lamanti aphume kancane unganakanaki nje encenye kugcine kungathi futhi kuyaphela uze kube ungahlala ungayisho esibhedlela ube nokuthi sengiphilile lo munye encenye kuvele kwelibhamtana nje kwaphinze kwanyamalala uhlale ube nokuthi wena sengudayele lo munye uyawadayela lawo mandanyanyana laphuma ako adayele nokuthi encenye kuyanwanwale ngembili ahlale kuyahamba kona ngekhathi ungathulela la ngephandle ukuthi ibone ungathi uphilile because awunciphi indzawo big problem on the inside awunciphi indzawo ube solunguwe nje nangu umbuto lenginawo mina bosisi bane discharge yabo so i discharge yabo siyayisithi inormal uyayibona mfowethu so lo munye angasinakabona lamandana aphume our categorize as a discharge right uyabona abe like vele musi uyabona awajwayeli indalo yami ngingisiza uyayibona nasi nabo pH balance nayo yonke lento le yabo
So ngathi ngani ke ukuthi le discharge le yabo and ngibutela konke cause nalabo chlamydia nalabo banibani bonke baba na discharge ngibona ngani ke le discharge le ukuthi this one is irregular ayisiyo le ledzingekako. Ngiyabonga umbuto wabhuti Mxolisi babukeli. Mxolisi ini umshaphanisi. Ngibita lesikole. Umshaphanisi lomkhulu. Ngiyabonga umbuto wakhe la nibutela wona. Umbuto lomuhle loyo. Vele ikhona i-discharge kubosisi. Le normal lengasiko kugula. Mane la ifike le discharge ibese seyingathi inekudidana. Ibese ihamba le ihle ivela seyineliphunga le normal ide leliphunga lili kakhulu leni hamba sekuba neliphunga nyanyana nje lo ngaba kuhle na umsisi utinake nje uhle na ulitesta leliphunga ngasho ukuthi ubise bakho lo mntwana but vele ba usijwayele boss ngani noma ucetha etoilet kwenini uyakhona uyacheck ukuthi ngikhiphe imvulo nje ukuthi Ngilokuhle nje lakunaka nje lo. Ukuthi bongatana noma bese uyalahla. Awushintshe. Kozi kumele ugejile. Ugejile. Ushiye kanzi uhamba nawe. Kumele ukuthi ukhona yini. Ukhona yini, Yabona. Uprintekile yini? Ubona ukuthi hayi printekile. Hayi printekile. Umuntu kanake mina umcucuteli wami. Kulo mdlavuza wena njani? Wesibeletho. Mina njengembuzi ngiyawuthola yini ungaffecta kanjani uma kwendeka ngita kuwe ngihlangana nawe unawo wena ngimkwendekani tifo delcansi ngiyabonga umbuto wabhuti Mbuso wabuyela umbuso vekuthi ngitangicolela babukeli mina ngifunze nabo ngibabitha ngemagama asesikolweni ngiyabonga umbuto wakhe muhle kakhulu lo na ungibhudi uhlangana nasisi unyalala ngekwelicansa ngithi asengithi uhlangana nami bese ngamnje ngiyadigulela senginalomdlavuza uyafika yena utiphilele na ufika la kuye utawufike usebende malanganyana nje nasibuya lokulala kwelicasi utawubese sokuba khona lokuvela velako la kuye lo munye uyayabe nekuthi nwaya ukuthi kukhona lokumilamilako liqiniso lisi akakudayela lokutovela utate nwaya lo munye uba nekwekuthi abone sikuphuma something la ngempili maneke la kubuhlungu khona bamfu besilisa bavamisela ukuhlala bathi bayesaba kisibhedlela eish hayi bayesaba vele ngalethi izathu sisativete ekucaleni yabo lilayini aseniyibuke lenzabe malayini yathi amalayini 2 kuba nalenza phela uyabona sokubeka amahlazo akho uyaphumula lapha sinetimfihlo sinetinto tethu usichalo ngokwami uyabona mase kwathi lo munye kanze esibhedlela ngila kumele bathi khona shothi masingathola kufundziseka fozo omkhulu ukuthi esibhedlela awufihli muntu esibhedlela wathi khumula tonke enibahla kumele wene njalo phela nafozo omkhulu ungaphikisani nawe sa decide kwenda le podcast lena ngoba incumbi yalabantu uyabona okay say excuse nje le ejwayelekile ukuthi le titenangizanyana akifikile kubo uyayibona kanzi hawo bakhona abacucuteli ikhona wireless ikhona TV ahlaba khona lama programs labafika khona mina sake sakhuluma nje nawo ngalenye ilanga yabona into le nabakwentekile babeka lama banabo lawo emakokoko abo laba basebefundisa awendeke ni noma baya testa noma bafundisa noma angazi ungedlula ngendlela so ngose kwaba excuses abafiki kanti noma bafikile asile that is why sinamhla ke siba khona la Facebook bayange anzi ke Facebook kahle umuntu umbukela yedwa uyayibona ndivole ngesikhathi sakhe futhi i-podcast yohlala ikhona online whenever I feel like needs to learn more uyabukela for information uyasitakala right yabo but sitakala kakhulu ukuthi aye emtholampilo sibedlela lokuhlala thina nje sithoughts fahla nakulokunye lesikuthanda ukuthi ngemana bathu sijalela emakhemisi uyabona
ekhemisi Mina vele uyala. angile fuza yathi ekhemisi asiyene ekhemisi uyabona Asiyeke. ekhemisi yathi imvolente kawe ufika uthi ngithenga amaphilisi ayo uyabona angakasho udokotela ukuthi uyawadzinga indawo amaphilisi lawo uyabona because kungenteka uva kubuhlungu wena la uthi yini hayi kanti kunendvolele engakhathi lethinga ukuthi ilashwe so ngithi mina esibhedlela ekhemisi yana esibhedlela bafike esibhedlela khansi kude amaphilisi bakubhaleleke lencwadi umise leyo ncwadi le ekhemisi bakudayisela amaphilisi lelo ukuthi yathi ngiva njani agijimele ekhemisi ngathi bokhona nafoza because vele bakhuluma ngaloko ukuthi ekhemisi kwekucala ekhemisi there is a business yabona after months so when the moment now ungena babona imali right yabona angeke ujike uyayibona mfowethu doesn't matter ukuthi asitakana noma awusitakana uyayibona mfowethu bona batokunika lokhu and most of the time batokufanisha the one thing the expensive batokhona ukuthi bakhe imali ye-rent bakhe imali yesilolo sebenza lapho ahola uyayibona profit and ekhemisi it is not every time lapho khanza ukuthi kuqashwe bamla qualified uyabona bawucosha no nje bangangicosha so wena watini ke wena azudawushipha vele exactly yabo so now lokunye futhi wathi nje sikhuluma ngaloko ngicela ngide because ngathi bokhona le basitshana lokho ukuthi si-avoid ukuthi uma uya esibhedlela ungumuntu uyabona ufike uthi uphethwe uyayibona mfowethu uchaza lokho kuphi kanjani nesimo lokiso uyayibona uyabona kube ngidokotela diagnoseako asho ukuthi wona ama symptoms lawo akhomba ukuthi uphethwe ngumkhuhlane uyayibona mfowethu ngoba wena award because nalabo nalenhloko umphethwe inhloko ihlukene nabo meningitis nabo bani ba inhloko dinyeni chaza lenhloko ukuthi ngengeta ngala msipheni noma ngengeta ngala ngembezi ukuthi ngente into asoyo uyayibona lokhona ukuthi athi dokotela uthi le ngilele kanjani edzinga uyayibona wena ufika utshele ngilodokotela utshele ungadiagnose wena futhi ungadiagnose abomakhelwane ungathathi amaphilisi bomakhelwane awuphehla umkhuhlane makhe yabona nami uthi wami lona strong kakhulu bahlale bagcikela ngenzaba ukuthi emaphilisi lo nikho nesibhedlela wanathi wacetha mina ngasithi angilanga ukuthi uphilile wanathi uwacetha hayi asiwacetha umuntu akawacethi amaphilisi asutonika mina ngasithi 2 days wabamnyendi uyabona bathi lokugula leli gciwane soliphethe lisuke lisengakafi makaphela mabakunike 20 amaphilisi basoba balitobe sekufika lisuke lisalala lisagula yabo wabona ukuthi amadli retex lisemcala phumela selingasanesabi lithi so bese awayekela ke wena lamaphilisi uthi sophilile kuthi watsekuhle lokula hayi makubuya futhi kuya remix hayi kuya remix bese seliyagwama lapho lesigcwala ukuwakhuluma nje nanganakufoza ukuthi bo drop ungathi behlukene yabo shothi asiyeke nazo sifika esibhedlela bese uthi exactly ukuchaza ukuthi kwenteka nakana atobuka dokotela ukuthi uqale nini uyayibona uvele ini kaso before sifike because uyabona nje wena foza wami uyabona ngile ngahlala lapha kubabe mathi bangasukhani ke ma TV labangamada sengam advertiser for free ibamba lamangoleti imali banyende bone ma TV wa mix kumama ukhanike ma TV babe mathi nami so ngiyakwazi ngile ngahlala lapha kuye what people usually do is nabafika like abayichazi lenkinga uthi umufu ivele yabiza ngibukela uyayibona mfowethu lo mzuzu maybe ushaye emphama yacima maybe kube ngumbane maybe khambe egesi wabuya uyayibona mfowethu yabiza so vela thina ayivela acima nje noma ngase ngibuye emsebenzini sihamba masingayivula yamafoni uyayibona mfowethu I don't know noma lo nakho macisa usabe suthatshwa kakhulu I don't know why manje usual people nazo uyayivula la khasi ukhanza engine yonke ishile yashawa ntuli ethi yashawa but usitena bekabukela vele yacima nje ukuthi uvakele nje kana kubeka ngale ndlela yakhe so yebo manje nasesibhedlela nakhona ke kuba kanjalo yabona but akachazi ukuthi yathi kuze kucala lokhu ngenda kaso ngahamba ngakagcoba ijezi noma bengi eMozambique ngafa ngasebenzisa inethi ngasutelwa imbuzulwane ngiyasola uyayibona like size sifike lana kwendekeni uyabona umuntu uzazi into engavuka nje kwaba kaso uyabona kanti phela kuyasitha sidevelopele case size sifike lana kusukela la
uyabona. But yini lebanga ukuthi singakhona lokuchaza cause phela imali esibhedlela yabo nje ngibathi ubusabo utomchacha kakhulu yabona. But isibhedlela angabe nje i-30 yabona. So vele umbhadelo 30 saluchaza ke kahle salubukela u-30 wakho phela yabo. I don't know man, maybe kungukuthi sifunze kakhulu uma sifunze kancane cause bathi the knowledge is dangerous. Saba yes iqiniso. Uyabona. Kwesaba kulokunye nengathi. Yeah. Nengathi. Uyabona. But angiyathemba senivile Abafiki. Yini lethi besibale for. Okay. Ngisho ukuthi cishe leli siwabalile. Ngibona lahlupha kakhulu. Le gonorrhea nje lesithi i-drop. Ibahlupha kakhulu bantu. Bahlale labanye bahlale nabo ihambe izibakhele umthelela wokuthi bagcine sekude indalo. And i-drop indalo. Yeah. Thina sayidlekile vele indalo. Sonke sifo secansi because bengikhona nabasifisa. Sonke sifo selicansi nafo zami noma ngithi 90% yabo ungageneralize yabo. Usually leader to cancer. In fact, every infection longaba nayo if not treated ingaleader into cancer. Uyabona? And the cancer yangembili ayilungi because at some point ukhanza ukuthi kumele bajubele umphambili. Ya kunemnethi lo wakhuluma usebenza le indzawo zesibhedlela. Asiyala nje simajaha ukuthi yabona. Bayajuba. Yebo kuthiwa ukuze ngachubeki lokujuba sekini uyabona because bathi mababuka ngalokuthi thina sifuna ukuthi ibhedlela naye wakhuluma ngalo ukuthi sijakele etimbida sijakele ekhemisi uyabona singayi isibhedlela sisizina sifuna kusotha le case lesiphethe masinyana because ekhemisi maybe bakunika lokho to get rid of lama symptoms not the infection tokhona ukuthi kunanjani uyayibona into lengekhathi lokugula solo kuyachubeka kuyakheka wena nje sijaze thu ukhiphela masim maybe kule drop nje maybe bekunale lo drop cause kuba nale ma fluids la phuma ko la ngempilo the sticky stuff usually kube yellow like wish like yayibona so maybe wena bakunike something to get rid of lokho yayibona bangasothi lenkinga from the inside uyabona yes ikhemisi nje kakhulu livamisela ukuthi vele kuphulela ngephandle lengekhathi kuhambe esigaba uyabo ekhemisi kanti phela kudinga ukuthi uye kutfola lo mjovo lobuhlungu lo wetinkomo lo uyayibona penicillin penicillin lo mjovo nawusaba nje uyabona so babalekela le mijovo kanti umjovo ngona maybe toxic kakhulu uyabona kuhle futhi nalesikhathi lo dokotela vele sekakupopolile ngoba yena ukubuka ukuthi kuyawuhambe ukwakhele umthelela lonjani akunikete igaba ukuthi i-treatment yakho utawunakekeleka kanjani uyithatha kanjani siyanikhuthata babukele emakhaya ukuthi sitinakeni futhi naka kuhle siphephisa nalabamfana labatabe sebasala babadi inzanzane so ushonile wena ubulewe sifo lebe singalapheka kungeta nje uyabona because kunyenti maybe lesingakhuluma sizibeke besho okay sitawukhala ngetulo so that umuntu atobona ukuthi nanathi we know not necessarily ukuthi we know but like we care for you so hambo sitakala umuntu ayibone mfole kungabi taboo topic now ushaphanise shona abanga bakhuluma lembo shothi it is something maybe let's say le serious uyabona letinye tipo kunabo timbatana ayibone mfole so timbatane yes tifolakala etindeni right so natifolakala etindeni kuba tilwanyana nje tiyaluma tithi yabo so tiyalapheka uyabona uyatitfola noma ungasebenzisi condom khona still okay sitawukhuluma ngama preventions uyabona but uyatitfola regardless of ukuthi usebenzisa condom or not yabo inkinga tona so now nasemthoyi unfortunately uyatitfola umpafika lapha ufike nawo uhlala uyabona ufike nawo uhlala so uyatitfola uyabona hlunga lo so now uyabona lo umcwango usinaso tilapha letimphahla lobo tigcoka during now phefengile nangizanyana utiwashe maybe ngemali lawo womsay so that kutofa lo lamacanza la tawusala la kulama under natimpahla takho naletingubo because akusithi lokuthi lembo uyigcwelela tingutsheni takho la
awuthwaphuta busukubo ufapta emva kwaloko nesola solaphi sophinde futhi uyathatha uyathatha khona leli la gama letithwaphu iqiniso vele kusokutithwaphu isakhi nje isakhi kuyabuyela kuyabuyela yebo because nabona labo gonorrhea nakhona le impahla leti lebethi ingcoliswa ngile something lobonayo kumele bese uyadiwash utineke ngephandle elanga ishiswe ngelanga just lento lento vele inkinga manje yathi vele isakhi iyafana nale ukuthi maybe una 3 or 2 ama girlfriend yabona iyakuthelela yini noma awusathelelwa ngala apha uthelela nangwe one night stand yabona lo tomthola lela umthole khona uyabuya wena ulala nalo wakho uyamthelela usho uyayibona wena ugijima esibhedlela uyasitakala uphinze uyabuya uphinze uyayithatha ngobuyishiya yabo ngiyabonga nje mfowethu zami lothi uvete lokho yabo because kunale misconception most of the time yabo icherry na maybe beneligciwane or something like ingobabana right yabo so macherry it is so unfortunate ukuthi banale thing yabo that goes on with them uNkulunkulu ababusisa ngaloko yabo ngeke sasini ngenkakhulu that thing yabo sayishiya kanjalo lapho so now intombatana ke ndeke ihlala nesifo selicansi ingadi uyayibona into le ingadi yabona ujola nani niyajola ni yabona emvole emva kwaloko wena mbuso ukuthelela sifo emva kwaloko niyahlukana uyayibona yes nakafika kimi akadi nakuthi unazo uyayibona into le ngifike isibhacile yibo ngifike ngasiphola thina bafana sabananhlanhla uthi 3 days nangabe nginesifo selicansi minye angathi ngibambithisa kanjani baba bathi akapheli 5 days ungadi ngeke kwenteke bathi le drop for zawa kungendeke uyithole enzambama ekuseni emini uvela nibaba yebo awuthi 6 months bayahlala naye yabo umkhanzi umbana umbuso sona labo cervical cancer sona nani kanti kwahlala leligcwane solwangayo so kumcoka lokuthi wena partner yakhe nangabe kwentekile wadibana naye ubese uyamtshela ukuthi afike kwasoka so yayibona nifole mathi sekala fula ukuthi usitakale angithi uyashimbereka uyayibona nifole angakwati naye exactly uyayibona futhi angithi uthelelwe ngi but what I'm saying is unenkinga leka so and for zami ngiva ngawo ukuthi kuyenteka khanze ukuthi futhi lo muntu uyayibona nifole beka cleaner uyabo kula malanga lendibene ngawo uyayibona and then ke le acid yakhe ke bese yak affect wena mfana uthole ukungcola ufike unifole lo ngcola kwakhe lesi phinze Yeah. ubuyele salo wapha sifo uyoshiya sifo kuyo uyayibona mfana siya rotate no children yena beyakagusijaze ethi ndibene ngemalanga la raw uyayibona mfana and then ke kwakuwe kwakha sifo nalokunye acid kumfana alkaline nalokunye ke bakhathi banatha kunemananjane ukuthi njengoba sikhulumile bekunene shemasisho ukuthi emakhemisi akavala ningasibuka emakhemisi ekokuthi nangabe bakuprescribe phela esibhedlela uyabona bakubhalela so yakhona lesikhala ngako nje uNazarene yalo sinoma ungaya uphephe yini akusasiyinazarene cishe ibhedlela tonke oh yeah kufana it is a health crisis all over the country siyafunza ngabe if unetinkinga vele amaphilisi wathola ngasekhemisi kude ama drugs kulamalanga ibhedlela so ke umuntu uthola lawo maphilisi awatholile ngila bese sekuthiwa zisishile uyabona maka wanathi lamaphilisi uwathele ekhemisi abakamchazise njengoba ushito ukuthi akusibo bonke laba abacasha ngokuthi bayacasha nje umuntu ofuna umsebenzi yabo akangitsheli mina ukuthi lamaphilisi lawa ahambisana njani ene labanye abantu abakhona lokubuda ukuthi ngabe isexy lamaphilisi lawa amephi uyabona uyayibona so khansi ngiyanathi umfunisho pregnant uyabona ngiyanathi amaphilisi mina ngihamba ngiyakuwe something mina nawo bathi ukushisa inothi akabutakala kanake kwakhana lokucabana vele ngeke mnushisile oh vele nami mina ngibona sibongilaya uyabona maybe wena awadi wena nathi amaphilisi akho uyabona ukuthi unalo lo unako uyabona manje bebangakutshela kanti bebakutshelile libiso senza icondom uyabona yes esisingendi speaking of condom I think it is very important ukuthi sesike sithi sikhulume kabanti ngale indlela yokuvikela le tifo delcansi umgcoka ke lo yes so obvious
Okay, not necessarily. No, Not necessarily ukuthi iqale condom akameli kube i-first defense le yabo. First defense ingaba i-celibacy iphatha kahle nje umuntu. Uyabona? Utigcina angithini lapha nje sizesishade nemva kwami. Uyabona? Bese ke nalapho mase nishade emva kwakho. Seniyathembeka phela ngoba ningashada. Uyayibona? Bese ukhanze ukuthi ukhona wakathemba. Uyabona? Ifile ke lencoko. Kakhulu nje ngala bobabe ngalapho ngangena kakhulu ngoba bobabe baba naye ukuthi Sofuna sicabange. sengimshadile ke sekumele vele kulaleni naye ngaphandle kwekhondom. Athi lapho phela. Ngoba somshadile. Athi sithembekile. Kanti babe uyashotoza. Usuka straight bathi lamalanga bayabalwa kulamalanga laba straight. Ngiyashotoza. Bathi ngisukuhlaba lwembuzo wami into umbuta nje medeni. Uveva kanjani wena? Indvodza yakho. Uyabona? Isuke ithi ngishadile, uyabona? Wathi uthi ne straight nawe uthembekile naye wathi uthembekile. Ifika ngalenye ilanga ithi makasenze ikhondom. Into lengakavami kwenteke. Ngingathini ngingajabula. Ngalokho siyafundisa imibuto ingaba khona iqiniso lelo kodwa ngingajabula lokuthi yathi kukhona la angivikela khona ngeke ujabule mbamba ngalokuthini ukhona la ukhulumile uqedile indzaba lenze uyabona lengeke kuphathe kahle uyabona sikhwele ngeke so vele ikhulu madoda lokuthembeka manje obviously ke society iphila ngema rules awo so whenever ungakhona ukuthembeka. I heard this story one time ngabo it was actually a joke. I don't think it was real. Yabo like kuma stories ucoce etikolweni uthi lo babe bekaya kuyosebenza eSouth Africa right. So wasinaseka phuma egedeni wedalomaka phethe ama condom. Obviously wasinafika wamchuphela athi mina yabo diphathe kahle empilo yabona. Wathi ajabula lo babe wajika nawo lo make la manje wathi hawu manje la wayapi la wathi ayifana nami lokho se akamba esiste couple yacabangeni akazangahamba lo bani akazangahamba yabona akazangahamba lokusho athi balenza lo ma kusho kuthini yes lena mawubalala sebenza ikhondom nama bangahamba sebenza yes awungeke kude ufuna umfato ukuthi ala umfowabo nje bathi utsalale nalomunye umuntu kude uyabona but ngicabanga ukuthi ngiyabona kulamalanga ukuthi baze abantu balimala kangaka vile lokushosholoze emaswadini kukhona ngiko sisimfu sisivumela sibe nesithembu because bathi mfowethu vele ayikhona manje ukuthi ithathe umvumo nje bese igcina khona lapho kuyayihlula bekulunga kathi nivele kusetshele ithi mfowethu icansi nyalo man akusalungi bamba because sekunengo ukugula lokukhona futhi ke le condom vele mina ngiyayiphasisa nje kakhulu le condom ngoba noma ngabe babunjontshile angeke size silimale endlini kudegula lesingabe sisivuka nako nabo make nje singakhuthata ukuthi awukawaphasile indawo ebonazanyana indaba phatheka umkhumbi but leyo basuse bawathatha onke sebawuthanza umkhumbi cha maswati sekana ku understand umkhumbi baba bantu kuyasinya lama beba usaba but sebayawuthatha shemu sanguthi emambomatana noma ngithi besifazane like you got the wrong end of the day like nine mabha angenze mabhada angadle igama liyangilahleke manje lokuthi obviously wathi nanguvakashele wakhipha ikhondom ngiyakuchacha ngiyakuchacha njalo namakhondom bamba vele kuba ngcono manisi aqhamuke nami noma siwathenge sobabili ukuthi amakhondom phase embhedeni angihambe ngongathenga ngibuye yabo ungakhanza unawo vele hayi vele nani vele lokujaje kakuqala lakhuleni nakukhulwa uvamise ukuthi lo mfana lo mfana bangamnakanaki nje ukuthi ekhaya ubuya kanjani but lemfumbatana baba consent bekakhuluma foza usifoza yena utowaka endlini enkulu lo mfana lo mfana imfumbatana tohlala la ngekhathi endlini yes lo mfana yena tohlala lapha ngephandle uyabona
ate khona sinakajumisile kungabonakala umtshele yakhe ihambe ngale emva kwethu singayiboni yeah kanti lona kunemabhakhle emafasiteni amabhakhle mina akayinzawo ashoni bangamboni futhi labanye kulawo mzuzu i-second topic yethu kwaba i-double standard yizona le-double standard mostly hawu kuba invosa leliswati kanti labafana sibathanza bonke abavikeleke bonke ya abona ngoba nalo mfana sitababhlungu iqiniso namedela besides manini nangakhozi lo muntu la ukhona khona nangabe sithini lo mfana nivombatana uyabona akangayendi sex lo mfana akayendi sex akayendi nabani iyo yenda nemfundo akayendi nabani because phela sisi lo nivombatana akavaleleke yena abese nje angaphumi isex penalty ngathiwe bamba umfana nivombatana ngathi nefoza mangikhulu akayendi ngiyo-ke ninibhebhetela ukuthi bambabe gay ngoba labafana ngibona bagcolela titradile namamvombatana asejele afanelekile nangathi nemangikhula ngathi i-out le ngangishaya ukuthi ngijoyana siswayo ngaphithi ishothi yona ayijoli ngoba phela ngeke noma nokujoyana siswa lo muntu ujona siswa kanjani ke ujoyana siswa kumujona lo muntu ujolana yena ngisiswa lo muntu but lo soyiveta seyayakhi sezilokuthi lamantombazana siwakhiyele endlini yes but labafana sithi abahambe bayephi laba sisabojolana nabani uthini kimi nosho ukuthi asivule konke ngithi mina nazivala sivale konke nazivula sivule konke ngiyela konke kusesibayeni uyebona Ngiyela konke akayini naba because bana uthi naphuma uyofuna emampomatana lo wakho umfana umkhiyele la ndlini nababe ka next door umkhiyele wakhe nababe from the other side umkhiyele na down the line lengasebe umkhiyele wakhe uyaphi ke lo mfana batawudibana bokufana labafana la sengilokuthi lempilo seyikanjalo but ekukhuleni kwakhe fuza ungifakazi uyabona lokuphutha kujula bekuba ingoti kids angathi lama 2000 ngathi sekude inkinga yabo but kids bobese uyehluka wena mase uqala lokujola bobese zokhansela uyakulimata ba sesizikhethu vele ngikhathi ikhethu bekulothi uqala ebusheni bakho yabo senguthi yes oh bashaya sekeni busy sinenyana ngitshelile ngathi ngidawuda kuyelo mnakalo ngisebusy nyalo ngo TV uyashaya ayifuthi lo mnyama ngeke mama now uyabona ithini ke foza wami sozula hlene idoti yami nomnakalo shaya yabo la uyabona benzini kodwa besikhuluma ukuthi ekukhuleni kwethu bekulunga lokujola ukuthi oh ngifuna ukuthatha ngufake esonveni ilakho so kamfundisi mana uyayibona ndvule kamfundisi mana nawe nafoza wami kujola akusi forbidden ku frowned upon sinful lithanzekako nawe kwenda uyakwena whatever angeke sikushayele lo but asiku encourage uyayibona bavele abawo why because kumelula lokwekuthi uyabo uma sojola bese sewendi sex ngiyayibona vele ujolela ini ngoba vele ujolela ufuna no kujola is checking compatibility kusho nini futhi bobu si checking compatibility ukuthi singakhona yini ukuthi sibe yi1 because uqhamuka I individual ngiqhamuka I individual but at the end sifuna kuba ngias uyabo uqhamuka ekhaya ehlukile ngiqhamuka ekhaya ehlukile so lokujola sicheckana lokuthi singakhona yini ukuthi coexist sobabili forming one entity sisuke from being I to us right so nasijola ke kwaloko kujola akusikwane sex manje ke nyalo sesasebenza izingisi sex is making love yabona mawudla force lokulandzelako utawesutha yes yabona so mawujola ukulandzelako ujolisese utolala ngale sisho ukuthi ke mani ke foza sengibuyele ekutheni ukuthi teke wena uyayibona entfole abangajoli noma ke abajoli ukuze avoid ukuthi bajole sebabadzala right isike mine how are they going to check compatibility okay ngikuphozela thiwe imibuzo sitawufundzana njani if ever singa date yabo because somveli bathi ashade but singajoli right manje lo muntu ovemthatha amgaqweni sekoshada kumele sifundzane secondly bajole kanjani ke early nangabe phela sifuna ukuthi bayende isex yabona okay kuloku ukuthi abavele basomane baganane bashada noma ngizothi kuyingcubo kumhambo
ungumkhuba kunebuhle bakhona wemasondo uyabona isikhathi babuke nabo lapha nalapha uyabona noma ngakubekisela njengemntwana uyabona umntwana ungamtala umnike indengane lethe shukela utoyi-enjoy uyabona but the day ovalelena shukela kuthi indlela ubuyela ngayo la so lokho ukuthi soqale le masofika ngale mshadweni maybe sesiyafunzana siyathulana kuzayo siyakhona uyabona but masifika embhedzeni ngitayele bobani mina le nto bayishintsha mani uyabona bawonise ama-reva besetulo utoba nenkinga uyabona kanti if ngingadi lutho okunginika kona kutoba kuhle kimi ngivumelana nawe lo munye utanema-skills lo munye uyabona ngivumelana nawe mina kulolo lokushoko manje yona uyabaleka uyacontradicta mina ngikhuluma ngale nkulumo yakho ukuthi iyacontradicta angivisise kahle uthi wena mvumela avoid ukuthi ajole sekamthala uyayibona imvume so kubhetha ukuthi uqale kujola usesemncane uyabona so lathi ungatoba inkinga nasokuqala lokujola somthala uyayibona imvume because kumele ufunze ama-hard breaks ufunze all sort of things ngithi ke badojola njani because sithi thina i-sex abayibuke ngemuva uyayibona imvume kanti phela bami bathi nje ukuthi unabajola bende-sex so maybe kumele siyibuke lapho ukuthi sithi bende njani ukuze ba-avoide labo sex because ngalo ngishito athi nesesebenzisa singisi i-sex is making love so nasijola kumele si-make love right yabo si-amplify some whatever yabo through the sex uyayibona mfowethu ngilana-ke mina fozomkhulu nale yasemasonfeni esonfeni abafuni ujola njengoba sesonfeni lami sonfeni lami kuthiwa ungajoli uyayibona emabandla nje akuphasisi ungajoli into lenhle futhi and yet bafuna sibe nebafana ngithi ke mina ngeke umuntu umthathe ukuthi ubuya mali sikushada kusasa kumele niqale ekujoleni check i-compatibility that is dating for example emasonfeni babhilivela ukuthi indlu iphiwa uNkulunkulu uyabona so nemfati umcela uNkulunkulu akuphe lelo lungelana nawe uyabona so bathi kude lesikhathi ukuthi asifunzane if uNkulunkulu atonginika lo right for me uyabona ngeke angihluphe lo uyabona ujabulela lo right kuloko ukuthi kujola kumele uqala umncane ungayikhethuli ngithi temine bekunene ekukhuleni kwethu thina ngesikhathi tethu kwakungamlungela umuntu omdvuna ukuthi aqale ukujola samdzala bekaba nekuhlupha laba nakho njengekuqala kungathajwala somdzalo uyabona ngathi angathi nalo ukuthi sekukanjani kulama 2000 uyabona but thina sikhulise ngokuthi ungaphuphi uyabona letinto tiqale ngala ungatohlupha ngayo because sineke ukuthi ngize ngathi nje mina lenye ilanga ngitikhulumela sengingamthatha umfana uyabona because good umuntu omsikati lo ngangikhuda mina ukuthi ungajoli ini lo ngangicontrola kulethe into le kumele ngikhude mina so yena sengihambile ngibonile uyabona senginako lokuthi sengingakhona ukubamba uyabona sengingakhona nje ukuthi kuphele iviki ngihlalele uyabona ngaphandle kwenkinga uyabona kanzi ngale bengengikhona ndothi ngisitwe yini mina angisho ukuthi wena kwende lokho uyabona uqala indlu umncane uyabona so maybe lo muye kutakubulala wena mina ke vele indzaba ikufuna ubufakazi vele against you yebo ngeke usho ukuthi bizange sakhuluma futhi nawe thine kithi la podcast kithi bekungcono kithi uyabona bohamba le uyele uphinza ubuye enyalo madoda mawuhamba lo nyalo lo kubuya libhokisi solo siki topic efema STIs naloku sibese siyadireleka nje kancane but ke siyakhana endleleni nebomvu so besikhuluma ngethi siyawavikela nyalo sakhuluma ngecondom usebenzisa icondom uyabona kumele ubafundise ukuthi icatwa kanjani icondom awusebenzise amatinyo nabo la ngwatiyo ubona le film mina kudla ukuthi asinye sandla awusebenzise amatinyo 1000 zabo batobona ukuthi angikwathi batongiteka okay khona la bafundisa khona la icondom ke babukele ngiphethe bese ikuthatha ukuthi siyisebenziseni icondom lengithandzela sizes noma ngawunale hlithayini yomthunzi
noma ngabe una konke. big noma una big i-elastic ihambisana nawe ukuthi wena ukuphi la khona khona Ivikela konke. Konke nje lokusifo seligasi ngeke kufohle usebenzise condom. yes Siyayiphasisa nje ngaphandle kwetimbadane. hayi imbadane kahle kahle wena akusithi ukuthi ifuthe igazi ma-animal farms asayibuya kanjani ilwane leya Sile kahle nyalo ima kanje. Angiwasebenzisi ematini. Le ningawasebenzisi ematini. Ngayiluma ngithi kanze sekulumeka yona le ngekhathi. kanti ihlelele la tu yabona Siyacala sihamba kanye kanye masi. Okay, ngicale ngibuka i-expiry date yayo. Uthi i-expire nini? la expire engcene sifunza ngala expire Siyibuka i-expiry date sihamba kanye kanye babukeli. hayi asa expire Ayika expire ke le i-fresh. Kude nje kumthelela lomubi lo ngawuthola uma uphethe yona. okay Siyacala ke sesiyacala. cause nalama venge lawo wolo Siyihambisa nala sesive nje kwana Ikhona nayo yini? condom lokuthi ikhona. bese senihlaba ngenyalisi bake bathi phela mawufuna ukumithisa bathi bahlaba ngenyalisi uyijabula kubuka soyibhokosile Ya kukhona nalokunye lengake ngakuva athi lomunye uyayifaka lokuthi. Uyayifaka angithi akavami lokuthi nakulalwa ngekweligasi uhlale unginosisi ubuke lokuthi lokuthi uyifaka kahle. Enqanya akufakele kahle nje lamehlweni akho nicale vele. Sahanja nje salinywe ensemini. Ayithi nyomu ngaboni. mani ke umgcugcutelo wami kude indlela ngoba ngiyuvela abanye abantu ukhanze okay kunana umkhuba lomubi lesisiweni lesimakhaphusi yabona masicala senze ikondom 1 2 3 4 5 yabona Sene kwisapha. emva kwaloko siyadayila sijikjela emvuleni asayisebenzisa Sivanga siyasipora. asilomunye awubhekela ngosolo ngisha uyabona manje ngasikhathi ngicala ngayo bese ngiyayikhipha kude lokuvako lokuthi ngathi ikhwalo sekusho now lost in the moment Angeke eve lokuthi Usuke seyiphumile. sa over the moon So angeke vele aze eve. Uyayikhipha uyobona egcineni. Kude kasataguqula. yabona cause asiwaphasisa ma morning after now Kanzi udilaya wena nalapho. Noma lo mphande utawumitha bantu. lo wena ufe Udilaya wena nalapho. Ungasho wena ukuthi uhlakaniphile njengoba obhuti banyalo banalokho ikhukhume. kungeda nje kulobo kusho nafoza nangabe kwendekile ayibone nto le nafika esigabeni sekuthi senifuna kuyibeka eceleni icondom first things first niya esibhedlela nobabili niyochecka nobabili uyayibona nto le before engage ningacheck ngingede nje ningacheck HIV kuphela check konke yes uyabona nifike futhi kukahle mfike nisho uthi wothi nayi sesinemalanga sesiyathembana Yes. so sesifuna ke kusale sikuyekela bakhona kunilule bakhona kunichecka nale Check-a it. ningasho sto check i-HIV sto checka in Yeah, ngoba check-a ndokhona it. ndakushiya Yeah. so ngcono ukuthi nichaze konke uyabona And ngoba lokho bese niba faithful Kuhle kakhulu la vetako nje bhuti imbuso vele lebone sibakuthanda kakhulu ukuthi niqhamuke ningi lekhapula. Abanako futhi ukuthi anikashadi nini. Nobabili abakubudi nje. Sesikiyo ke icondom siyayivula manje sidawuta la. Uyabona? kubuda nje singakachubeki umgcugcutelo kubaluleke lokuthi uzoyivula le noma nalana kude inkinga yini inkinga mangivula la lokuyivulela ngala nto suke bese sothinza yona kabi uyabona ngcono uhambele ngala ngibe ngala celeni la ingekho Ayingekho ngakho bese ngiyikhweshise uyikhweshise uyabona okay hayi ngiyafunda Siyaqala ke. okay Uyabona ukuthi asikaze sasima lana saze safoma nje ukuthi sivele nje sathi uyabona ngalokho sinalamazinto siyadosa. uyabo kufundzise ke lalela kufundzise thina bafana kuthiwa lokhu ungakubulala ungakujuba ukuthi ngoba kutawulahleka lapha ngiyasho ukuthi kudzabuka kuyasala khona ngoba lokukhulu dokulahla but lokuncane wakususa konke hayi mina yathi meluthi
iyaphuma nje ngiyiphushela ngala Yes. ayo Hey. asesiyibuke ke nayo nje nyalo sesithathe siyibuke inangala nangala na ungayibuka kahle nje bhuti umbuso nawe bhuti Mxolisi uyayibona ukuthi ivele yangikhomba lokuthi ngimanjani Yeah, bese sovele uya. Zodawuvela afake ke Bese babe soyaphola. uyangeke ukuthi Yeah. lo mrolo ulangetulu ungende so noma singabe sesidosa la Eh. sidosele ukuthi kuze nginangizana uyayibo ukuthi iyavuma uyibamba kahle noma udosa ungasinje Yes. itawuhamba nje hambe Uyabona. lo munye engcenye Ngempela. ngeke aze abambe la tawuvela ayifake nje athi i-young director yabona okay Awuzothola na remote la. young director hayi anti-ke kusuke sekukahle uyifakele emtimbeni wakhe Yes, it's ke mine. Faso. Right. Uyabona. Manje singakachubeka uyabona. Emva kwaloko usuvele uyarola. yes iyathi So hambe seyathi hambela. Uyabona. ubuna nako angathi noma ningahlangana nako Simple. Into ayithatha ukuthi itawuhlalela nambili la. uthi ngena hlangana nako yini angathi noma kusuke kunenhlobo yale condom noma kusuke uyifake kabi noma kusuke kwendekeni lokhu bese engathi sekuyahukeka la sengazi ukuthi uhambe nganhlanye kakhulu manje ngicabanga ukuthi kusuke ingakafakeki kahle lokunye lokhu lesinga sekudinga uzuyilungisise sengathi lokhu kubuye ngala uyabona ledigitsi selimbonyekile silela nokuthi ingangeni umoya ingavumeli umoya ungene iyadzabuka yes itawutsabuka siphindze lokunye Ngibetha. singacela nalokuthi lokukhathakhatha letiboya uyanako bathi kunemthelela la kule condom kuyinangizaneni Oh, la ngempela. yes uyabona masiyacina Manje Manje, ngalokhu manje. bathi na ukhatha tiboyo umntwana wakho ecala uyashona kulicinisa kanani? akusilo iqiniso lelo ekuhlanteka atikuphasisi lokho ukhatha tiboya kwenta nje sise abe nithi nabhuti abe nithi okay ngoba vele Nale- nale nanjaneni uma ungakashevi ukhanza ukuthi semasoyikhipha na seyiyahukeka sewuphinzwe nemali So seyakuncinta. seyakunqina So- nale tifo theshe tibonakale lekhanda ukhathakhathile lokususa konke ke konke kukhatha nje ungasusa konke ungakhathakhatha ukuthi kunciphe nje kuze sikhulume ngato tifo bogcisula nje lokungamila lapho insumpe masheshe uyibone ukhathile ayikho kude la itawubhaca khona okay tibangwa yini leti insumpe Okay. ibangwa ngona lo usisilele la munye wethu Uyabona la. Uyabona la. Bakhuluma ngamdlavuza la. So la pass bheke phansi. Alright. yes So ngala le masezi la grand la. Right. kumele ube kanje Kumele ube kaso. Uyabona. La sekune cancer la. Akusesiko normal. Uyayibona into up normal So i-cancer ke ibangwa into letiningi. Okay, lana besikhulume ngale nangisanyana. Ngale na, yes. Ngale cifilisi. Yes. Uyabona. La bakhuluma ngetshwala ukuthi i-cancer iyabangwa tshwala. Bakhuluma ngeligwayi. Bakhuluma ngala kudla lokunemafutha. Mafutha kakhulu. That is why mafutha la healthy kumele ufole nangale kuthiwa organic oil. Uyabona? Mafutha lakhiwe maybe ngemantongomane, maybe ngotapeni. Okay na sunflower but khona la sunflower bese bangetha letinto tabo, right? Manje nawe wathenga kumele uthenge sengisho wena nawe longadakela wona endlini. Lamantongomane ungakhona ukutakhela ngawo akho emananzi nalikotapeni there are ways of ukuthi utakhele akho emafutha manje nawe esitolo ufike ufune nangala balance organic adula vele ashala adula mabi futhi but ngona health ukhulume ukudla lokunemafutha kakhulu kunetimvo lesitikhulumako singadinaki noma kumbe sinaki noma sati kahle bathi i-cancer ibamba abantu abanemali ngoba shothi mawuphuya ikubamba bathi akusisifo setimbulu uyabona because vele then
laba labanemali bathini bo KFC yabo badla ama fries so njengalona nje babeke ama-chips emazambane mina ngiwathola kanye ngiwo ke mina lokungivisa buhlungu ukuthi ebonini kufika kanjani ukuthi inangizanyana yakho ize ibe nje solo wena ungasilapha isifo selicansi because isifo selicansi nje lesi yabona sambe isigaba uzubeka so serious uzubeka so uyachubeka ube na boyfriend I don't know man wena nawutibuka nje awusakho usikhathi lesiningi wena ngicela nibuke bamba bathi yathi kumele usheshe uye manje esibhedlela naso njena uyabona so lana okay lana bakhuluma ngetshwala bothi tshwala besilumbi nebesiswati bungayibanga cancer bakhuluma ngeligwayi bothi ligwayi lesilumbi nale lesnef ingayibanga and bamnyalo sibalifaka la ngephase matinyo la alifaka ngala kubanga bo cancer yonke le ntfo le snefu singangena nje vele kakhulu la bosisi banendlela basibanga nale ngephasi le basihlanganisa no tibangela icancer uyabona basibusisa tinyama basibusisa tinyama sembeke labakusebenzisako nje uyabona amahozi ngoba sasebenzisa amahozi langalamnyama akhona nami nje lama emaswiti ngabona zadayiselwa wona nje sihleli ngiyawati ke na kwathiwa bengaba kuhle bomayini wathatha kakhulu sinabo awuve nje asikwati nalokuthi kubuyaphi so lana abafakela ama-chips emazambane uyabona bafaka nelifat mafat wadle kuyahambisana mani madoda mani ave nginamafutha nje vele but be reasonable so lana ke ngilosisi lona ngilobhuti lo manje sifumbe salo bhuti naso mara naye mbuke lo bhuti nase kanjena akusesiko uyabona sheshe utilaphise yesinje besikhathi kakhulu vele kuba sikhona lesini naku-ke la siveta umlomo wesibeletho sabomakhe nabosisi okay lana nje uphilile la lo sisi usesephilile nakanje la ngileke khathi lemlonyeni yes service esikhuluma ngabo cervical cancer sitala sithombe sethu sesibili akusafana unake kahle akusafani loku fresh loku sekunzeta lapha batobona awufa sekunekuvuvuvuvu right sekuqala kuba nenkinga uyabona na ungabukisisa kahle nje le mbobo la awusaboni uqala sinyavuvuka yes uyahamba kutala ku stage 3 mahliphi sekuqala kuba mahliphi stage 4 sone cancer Jothi sekuqalile ke kunebuhlungwana lapho lo songakhona cishe kuvayiva akusikangako nako la but ubuhlungu suke sebukhona vele lana sowenda lokubleeda so fully blown ene lokubuhlungu kakhulu kubuhlungu ukuthi utawuthi uyafika esibhedlela wena lo nurse noma lo dokotela ubuhlungu ukutshela ukuthi yathi sekude indlela lengayi lo ngasetaka sekude indlela lengayenda kulesigaba lesinje kuvamise ukuthi akhanze ukuthi sota ucela abakini bachaza kulaba bakini nabo bayalimala nje lokuthi sisiwethu noma bhuti wethu noma bakwethu noma mama kwethu angeke asaphila sambe edubs ngoba liqiniso vele kusuke libhokisi lapho selivuthiwe amalibathile solubeke endlini kani bekungalapheka kube bokunaka nje sotitshele nje ukuthi yathi asengike nguhlola umtholampilo ikahle ke icancer ungaya kanye nje eminyakeni uhlolile utawuphinze futhi lotako uphinze uyi mina kubeka ngami ngabe every 6 months after 6 months wathi lo moya omnakethu uhle yako because senguthi cancer kuphela kwembona nami lengisaba I don't wanna lie because I'm in front of a camera. Like, you feel like cancer is depressing. Oh, we check on the malata as we for. I must have the very session. So, but again, for every 6 months you check so that you can stay ahead. Because the corner like to work on by what one thing that is a saying now. Le cancer yes ihamba stage vele ingakhona ukuthi ingakhona treated so kumcoka lothi because ngine ma stages yabona ina stage 1
na stage 2 na stage 3. Stage 3 incumbi ebambavamise ukudiscover ku stage 3. ngaloko ukuthi Soyalapho soyagula. Soyagula lapho. Yabona. Kana kasana Stage 4 ke nginawo beyond repair khona lapho. kumele ukuthi ufe. Somele ukuthi ufe lapho. I-survival chance yena ngabe bayithole soku stage 4 i very slim to none. Wathi ke lo mnakethu i-gift longadipha ebekuya nayo i-gift longadipha umuntu lo dipha yona nebhede yakho uthambe uthi check wonke Yes. wonke nje wonke uhambe ucheck wonke ukuthi umephi kanjani yiyona i-gift yakho lo dipha yona wena. Besingakujabulela kakhulu babukela emakhaya ukuthi sitihlolisise nje netifo letinye ngaphandle kwaloko lesikhulume ngakona namuhla. Uhambe nje uye esibhedlela uye noma ungaguli. Utawubuya akutshele kahle nalo nurse nalo dokotela nabo bayakujabulela lokho. Ngicela kubuta maye asenzi nje angigudi ngalo ngiyahamba ngesibhedlela ngifuna Uyocheck. yobuta ngiyocheck ngizobhadala nakhona Lokuthi uyobuta ngicheck angeke uze ubhadale. Akusiko free. Ungamane ubhadale maybe Screening. kuma private clinic. Yeah. Kuma private hospital. Screening asiko. Mane kube ukuthi sesiyasenda bese lo singasendi but asiko free. But then again shiyana lama institutes. Ngalesinye isikhathi na ubhadele dokhansi ubhadele 10 rand. Buka phela Nazarene malini ngene Nazarene I think about 30 rand or something. 25 emini 35 ebusuku nange weekend But nasofuna kuyo x-ray kukhipha imali. so uyekufanele Yayibona na ufuna nasokumele yonke abo screening in awusokhipha lenye imali. nansi nolapha nje uyabhadala futhi 30 rand ukungena but maso kumele bakujove 19 rand Yabo. umjove. So but vele kushiyana le debate Shiyana le dibhedlela lebo bunanjanele nje lesithokotho because kumahala lokungena ngicabanga ukuthi konke abantu bona mahala ngeke bese bathi bhadala lokho. so Kanje lokuhle nako lokuthi nesibhedlela usangena kiso mahala. Siyashaya isikhathi. manje lesinye isibhedlela siyasicosha kanzima angadi nyaka but beyikahle le nanjani yakho le amahala Mahala. Ngiyabona bake baba nemkhuba lomuhle ukuthi mawuya le kakhulu nje uphethe imhloko yabo uveta ligalo kuqala HIV. check Yes, nasembabane hospital banako lokuthi so vele azakwabhadali vele so kubhadalisa ngaloku kucheck ngaloku kusita ngaloku kucheck but nje lo nyaka amadoda Hayi lo nyaka umshaphanisi show is there for you. Siyakhana. Siyakhana, siya entertain, siya educate sendayo yonke le. Sibonge kakhulu. Ku special guest chef namuhla. Sithe simcosele sisinomnomo Nkosi yami awusayi kubahlola ngasemakhaya. But next time we promise ukuthi utoba khona namhla bekangekho sisinomnomo otherwise solunathi akareplace ngalo sisilo special guest lo sisilo wethu usisinomnomo yabo. Yes, so sibonga kakhulu sichubeke siphathe kahle sichubeke sifollow umshaphanisi show silike umshaphanisi show next month in the month of February sizobe sine competition esizobe sinayo whereby first place uto win 500 rand, second place uto win 200 rand, third place uto win 50 rand. Yabona. What you have to do wena is you like the page, you follow the page, yabona, and then you share. Khona ke post STI post out ukushare le post leyo ucomment kule post leyo uyabona ulike nale post leyo but nje lokumcokwa kakhulu kunako konke lokunye ukuthi ulike umshaphanisi noma ufollow umshaphanisi so that you can always stay on top of everything that is post out fake nema notifications ukuthi abe on so that whenever we post something you are the first one to know yabo. There is still more content to come, more educational content to come as unyaka usachubeka umshaphanisi lomkhulu lo. Siyabonga ababukele emakhaya lokusilalela nje. Besingathanza ukuthi lo mnyaka nje wena umehluko ngempilo yakho. Utsalele ke emtholampilo. Lokho kuyinjabulo kithi isale kahle. Sibonga kakhulu sesifunzile ngathemba usimane nifunzile nami nje ngifunzile sekunento ukutholile asambe ethi ibhedlela
sipotile bodokotela tonke tinkinga singafihli lutho esibhedlela akusiko labantu othatha indzaba takho khona batinethe lo muntu indzaba takho tafuna dokotela so lapho ufika ukhululeke ube free ukhulume konke kude lihlazo esibhedlela kumele ugcine usitakele egcine konke hayi siyabonga singumshwaphanisi usifollowishe usilike ucomment konke Ubuya next time atosifundisa nge-family planning balayele family planning. yeah sesihlela umndeni Sesihlela umndeni. Iyana mhlambe yangaphasi lethi nibe tidzinga baphethe ama-condom kuphela. Kanti kumele uphathe labo loop nalabo banibane yonke le shibang. Sifuna yonke. Yeah, sifuna yonke le info iphelele. Sisikele nawo. Sina sithi lokhu kuthatha 2 years ukubone, lokhu kuthatha 6 months ukubone. Uyabona. Siyekele sophuma kuna info na kuthiwa maswati kuthiwa atala kakhulu ngoba baphuyile. Isikhathi lesinaso seku. Sangcunguze wa lesibantu bathohlule yabona. Deuces.